Haka khatpra tarik mentau benai jemang hajar arpun riu ki Paidbah jong kadong kathan elaka nong kli khambun ki longkumi rengkat kajing senran lang ki dekhot jong kaseng Jantia Students Union kilawan kiu syakani kanong ba Shillong bandawa naga sorkar ban pensange shwa yaka environmental public hearing kaba ka Meghalaya State Pollution Control Board kalabu tarik ban penlong haka arpu ar tarik ubenai jemang. Kani kerensan kalong ban pensngong Paidbah halor kajing temu ka company Shri Cement Limited banti maushun nakajaka kaba kajing he kalong hadu arspa khanyo pon laispa khandai pusau hektar kabadon hakashnong lom serman elaka nongkle saipung CNRD block East Giant Hills district bat lengba kani kerensan nakmi denti nagi trashnong jongkani kadong kathan bakin pensngau ya kasur jongki bahaka no karukom kani kajingti maushun kan kta bat penjat ya kamaryang kumta kini kinong shong shnong kani kathan ki balas ngau thu lupa bakan don kajing syakta ya kamaryang bahaka ni kasngi kilawan ban kiu syakanong ba Shillong bandawa naga sorkar ban pensange shwa ya kajing temu penlong ya ka environmental public hearing. Yes, right. Yes, right. Yes, right. Yes, right. Yeah. Imam wan hili ya penyubor wakilu ki department. Kendrai kewidon hi kejing temu kejing angnot ke yang i haba wan hini ka yang pensnyawi ya ka hok ke yang i. Kamu ada yang minister yang ke home. Lani yang ke police department. Hai por wacha khanglat yang kisen bhalong. Haki mafia. Lani kita ki agent yang ke NPP. Seluruhnya upalaya ka ada kita ki mafia. Lagi ni dah gaduh ini pasal Shillong ofisial yang kau kayong ni. Yui awak pura ya kani ka iya. Handai kau apa lengo i kam kasen kam nu waki kot kisla ki wada pediang hapok Gujarat ukrak kam gi hapok ke state Meghalaya kayong i. Nado nang song dapat senyal kam ke JNC. Ikal lene kau man bean. Nebha. Deyoi. Ya kejing ya daya tet kenda ton les ni. Yang suki ka ya rai ya ka polis handai ke jingkeli ke yi de lagi cement dem hoi jing chado chakatha bamudi ngai skemi lengba kini lengba kami dia kasur ko yang upoi ka chado amburam yang i deputy CM amburam yang i kamtam tris minister yang i bat kamjo yau cinu yar ki minister yang ko forest wa yada ya ka khlo ka chiap ka yang i what hakani ka EIA yang kani ka Shri Cement la chemi chipon ki jing pengkhan ya ki ain ki kanun yang Khubor ka yang pi masambor inong yalam yang ke JNC we will apply uptenyo ya luti ya i kantam hadu ye ya da ya time nong kle yemem kwa i da yu warok lemba kita buat sadin kitigis cement plan em ye men toy ang le por ke i dam bun kidau kuaro kipok kerweng ya pi wedang peten pi luti hadu jobi ya tok boleh cipur ka krem bat kidon ro ki krem ki baran ka kajing ya dai bat ka history ka jongi bat bansu itu ya pi ki paralo ki jongi ki bayo sngaw yang i bangi hepo kayo ngila banong ki badang fresh handel da ka company ka penjat no ya kita ki klau ka mariang kan long kajing ma ka baklau yang i ta kenapa ngini dalam parti khot yang ka JSU nagaleng yang ka merupai ba was nau khia ya kani ka kam nado wasdang nado katai ka integrated mining plan project yang ka Shri Cement ko Pyrshah nado wasdang hado ka ski public hearing wada lalu tile hado ku ya sanran lang ya kinong chong yang ka daistong wada penpoi le ya katai ke benta ku maaf ke sarkar hado chaka human right ya to wa nong jing chakam luti yang kinong chong yang kedai stong bagi nanggalam sen balang ani ki sen balang wat rupai ba au poi citai hagani ketiaw de kinong chong yang kedai stong dai san rang ole waki hau tho kot kisla chawaro ki wato upai yakani ito wadawai pendamnya ke public hearing
Henry dawat sendon ila do kuas dang. Halor ke nongrim kuas kem yang ginong chong chong ke dai stong. Halor ko penduk ya ke hok ke yong ki. Halor ko em kita ki krem wa banana ma po yang region geri India ke yong ki. Ko TV ke krem lab bed. Lajpra sorry. Kuah hado ni keski man ko ke krem kuah Strong tam hapo South Asia. Wala ke sarkar myo kaya kita open pensa ya ke natural ecosystem heritage kayong i. Untip ko itay WM ke leteng ke pentor leteng ko ongi ke leteng valley. Ko man ke valley ko ar ko biang kispo kendau. Ko mi ki ko hapo yang kejala kayong i. Tibay ke nongkong to ke Sung Valley. Ko ari to yung ke valley hetay ko ongi ke leteng valley.Ento MG wa leten itai sarkar.Ento gani ka wa leten penibo ya kita ginong kle aku priyo ge umba bumdi.Ento MG hali itai.Ento ya lakam bakla ke Sri Simen yang pi ya pi lang bagi IAA. Kuwa ong ko itai barren land. Wah. Hawa jing sakit kelang bagi video ada pelai salat patai Khubor le. Ketai ke lom sarman man ko nyau pau persen ke klo %5% ke pedofil. Lem ngai live sendon. Hebai inspect cua ke arpa tarik pendam sendon. Kamu ada tahu itu warok ini wato. Kuabut dambon kinongrim. Kamu ya i kecai berupnar. Jantia. Kua karpang bawa em krem hitai. To ke krem kua ongi ke krem sutiang. Which is a natural heritage site. Aku uklaj right yang kejaj bro yang i wak yang nong ba hagus nem kat pran rupawi kat pran rupar haw ya kungi waki dokle hey tereu to em go hajan sisimen udo warog ini gila duluki tang bon kinong rem gua kinong chong dai stong kim to ogi pendame ke public hearing Henry cancel scrap no ya kani ke project behind ko wan rap hitai Kuwa yalam bakla ke sisimen ya ke sarkar leng bagi EIA report ko yung kuwa bakla. It is not a barren land. It's a very much fertile land with a lot of forest covered within the vicinity of the project. So, with few words, I would like to conclude pendamo, kudo, kinong chong dai stong, kamada yin nong rim gin lado kuwa sedang, untuk wa percaya gi kuwa gi upoy, Henry upendo kaya gelok yung ki. Sinuyak ko gi. Emi mag kita agreement ko biang wagay Sri Simen. Kinaya lam ilaka. Hampen bay yo pa wat kay no. Ilaka yung pile. Ngayo bon mem kwa udo. Jadi jakpo kayong ki kiniki krem. Kiwa bon chok kinong rim ke sarkar dan TV go pa ya representation. Lakad waman jubab ya ini jubab kayo lepi. Leman kadwaman le hab jubab pi mentu hab pendam pi mentu ya ketai ke project mining yung ka limestone yung ka cement wat ble pendam ka kanika project lakat waman le kinong chong ke dai stong da ka jingai mesin da ka jingai senran laki umrandin kita lele laman kat waman le ala da penbor pi uyok ki public hearing penlai bay public hearing ulai bay le tangwa kinong chong yung ka dai stong daung petenyi hado job lakat waman le do ni kublai chibon representative of Ilkanong Yong I Wapen mangi yang ketika lihat but, ke lihat top, ke lihat tu. Negawam em gerai ke yong Paidbah, usyo tu umi pui. Ni tedau, nak iwi yin ni OIP, wahun timah. Udo yang kendau ke siap. Lada I do yang kendau ke siap. OIP imtoy umani kita nong chong hanok klik. Wat apa Meghalaya, wat hani tahu yin kat tele. Lada idu yang ni kendau yang ini manupai unong we real jong. Ite dah OIP. Siapa hamtin hamdo jingkermen ini jingam lang sarkar wa kini ki mafia wa kini ki inong penput penwit ya hok ayong I OIP yin yele ham skap ite jing pentin yong ki lada jia kumno lada man kumno le yin yele Hejui pot le OIP kami nong chong you the one support ne ni Nanti elaka awam cepat li chnong ni po elaka wa emle ka jingsoi agreement hejui to wagni ka treatment
kawam wat kirang ba Shillong Shillong yang nga go chong hatong sang nong kli le won tibi tdong i kli tangwa kesan ga agreement kesil itu penyo da keseki setar yang wang chong amjole stri ite taw ngasyo prem chora ini le dan bor yang ni ilka yang i bat em le na pedeng kat tu kat ni teli chnong emi i he chnong kile mtip ki jingi to gini UIP dang hani i ukendiat sni mi itu Khubor wakat tu kat ningut upen snyogi dagite ki nong nikmat nyong ke ilka ongki wat ya kiseng balang kiseng trim wat so phale chagi rung upsia hatai ngakwa peremjur kwa le woi ipen snyau chupi kitu ki uklam ye kitu ki kinten hampen snyau ite jing duna yang pi hakikam puli puthi lada pi impi hari sencar Paidbah impi to usau thu pi hetu batai chego lada pai katkam ga Constitution of Free India kap batai go hetu Article 19 fundamental right onggo itu UMI yang kata freedom of speech and expression but le enjoy por MI kata freedom to form association or union nite da OIP achok klam pi pai di jing start hampen yo di jing bet ikam nam chong chong yudo M ate pure puthi musim sorami wisa wi chong le da pi kam ni pensio pi yiti bet yong pi halor uman pi ki bru ki start ki utip ite daw ngam em kwa pengun kwa penchi ni pa ale ni Khubor chang sarkar wa hani arfatrik setangkat tusni dan hi yung poi katega public hearing oi ipensnyawi sebha yagi administration kentup ya you per department to upat hitai sebha wa kituki mafia to pendo jat phigi to khang tv hoi umi itu ya poi ijing yum snam pra nong kli yong i ba ani jing de ayong ki apa ya jing snam ya jing sosi ya jing yap nite daw snel bha te lakang ya ani jing thmu yong pi ham le dan por katwa apor dang cha ip wi pembai no kat te mardor lalu to pendo sendon ya kaniga treatment ana liang nong dai stong hapo yong ai ilaka nong kli te le dan ti baklam le le sintin aktin le ta klam ai tin yong i tin yong nong chong sto yong i te ham sio per le de emi wel sio thule ham sio per jandai em he di sio thu yong ki hidin te nga yeng percha de liang public hearing OWM ha karasiang ubnai di sembar khat kendi diri iyen tili Shillong ilaka Shillong destong hopo WM ilaka nong kli te di yen tili ba di huroi yiki ila de emate treatment Shillong yang i snoi ite jindu yang i makro ni ba i aminong Shillong destong to mani drui wadu iwebe te i bomi ite i dhori wad klo de kzam hete thoi wachna ga de men te wat do ti idang tin dang lelu ti ba ji hado ate teri arpu arteri yong nu bunai ate pete wi poi yete public hearing halom serman te ngade do wa makhat khat list mirta yong ya abi upanga chaite ilom serman te lakhai izhor ismbrit bat bet ro yu kuba yu kho yo ite jingbo mi de te biang te lewan yu mi de te jingkit yo i ito i bakia unto i mesti iki pendab yu te po yo i de te yo i kite za ipsa i de khon i de nat yo i tana to am te nga yin persa ama nong chong destong po ilaka nang kli nga yin persa even ta yo ne treatment arhoi i emo hade po Shillong yong i wat i wile i jingdu i bokru dedu i khoni nat yong i hipetin kji yong i at no jing si i jing yam jing thang ni sini hado nes ni ar em lat aluti wa khang
lat ya te sisi men ipo yo hi tada to amte ngas no jindu bora hinipor wa o boy men step mandiwi hipete ni pedi yo nga boy khoni nara irat khar ki mo ile deo ki mo de nei le tho de nei nara I bedo apisarem tam noi de hoi ya bi khoni nara yo I ngas yo ar hoi tawa at hanga irta yo nga boy ar yuki at hipetin pedi yo nga tip amno ada to ar yo nga hipetin pedi yo nga jing pudu nora dung musina dibenta yo ite petin yo ite menret yo I ta ada to amte nga persado ra dibenta yo nga sisi men ipo yo hochno yo I tang amte dibenta yo nga ni sisi men nga pukura nga I khubleya ya JSU pada JLC boyelam luti jong kagumen kumjuro nagaliang jong ka nong yalam jong ilaka baki lapan pau sa social media baki kimban kam seng bahalang namar kadai ka jaka jongki be kiseng bahalang kimban kam ban tuklar kani kalong ka ai ka ba daliang jong ilaka kila persyang ban woilit persyang ban le bian namar ba ladang ipai sa kini ki public hearing ki baladap yoi panaliang jong ki ilaka ki yus da kita ki mafia ki gunda na kabentaban kang upaj ba jong i pansim benta hakto ka public hearing ngala banong kani kamday ka public hearing kani kaday ka private hearing namar ba naliang jong kito ki he ilaka ki pendan kam daga dampar ban kang halenti nakabentaban kang upaj ba namar kumbang itip ka public hearing hi kaday kabenta kaban pensngaw upaj ba kaba unong jong Shillong lani unong jantia ula ban pensngaw ya kata ka support lani support ya kani public hearing te kawai rong akwa ban kran chipang the district administration jang is jantia district nakaliang jong kani ka district kala persyang ban misuse ya law and order namar ba kumbang ya I ba hasor Shillong kipadon kam ya kini gifus ban kang iki sing balang gibaya ngiyaki na kabalang jay Henry naliang jong district administration pat ka ailat ya gigunda ba ki mafia ba ki involved hakane ka private hearing ka bajong ka simen desgawai nga kwa ban kren ngayas ngauro syapang kata kajing yato kana ba kani public hearing kadai ka badan jingadai bat uway uhe sorkar uday utray bapenyat ya kani public hearing Paidbah pidai ban singaw tu syai utaw blay unong yalam jong kasorkar NDA ngalaban ong ngalaban keren frank habaya day bat kani kasiri simen namar nadaw ni unong yalam ubah kli do jong kasorkar NDA tu uday umau utray jong kani ka public hearing ngalaban ong ya kata pihak perkat ba wayu kli do jong MDE tu balay nga habang kumta namar ba na liang jong kani nga government kala persyang banle bian hagsibon gibenta ka persyang bandi gijaka siyaw taw non tribal utaw surprise ukran ubaladi kani gijaka siyaw taw Bharat Sharma lading ailat kabumut ba ka ultra tech cement kan sawan kan sathit jaka kumjo kani kan salong shen lada kani public hearing kani ka private hearing kala banya syakmat kani kata tahu ngapan ranjur ya kani ka MDE tu namar batang nagabenta kajing mentoy marway nangamata kajing mentoy shimet kindi ya kajaka wat ya kitagian di kendan kabegi pendan kam ro ki pendan kam digian nagiway pat ki state namar ka state jangi kaya pher na do kata ka suñ beneng kaya pher hado kita ki lom ki wa ki kaya pher na kata ka ay benta ka ba lagi pai kini ki hill area but plain area kinlong la kajong kata ka hukum trekam na liang natural disaster dan kata ka tau ngasubo tang kani kajing maham ya ka government bala del jiabal government kaya chikmat ban penlong ya kani ka private hearing ngilatip lupa pin sa use ya gigang ngilatip lupa pin sa use kita ni mafia
Ila tipa pila tit cibun kita gigang bapin yus hakata kesengi ban syo yang igi seng bahalang ban syo yang ini ki Paidbah kiban wan setai kiban ai kata ka support ni kita kiban ai kata kajing bom support jongki ngaong tang kene ko wai berada dia hakata kesengi laliang jong government ba district administration kita iban sim kajingkit kri namar ba hagri India jongi ngingait bangi don la kajong ka hok ban Pyrshah ngidon ga hok ban keren ngidon lagi jong hok pimla ban le dictatorship pimla ban le kumbale ginong China pimla ban le kumbale ginot Korea kani kamdai ke North Korea kani kamdai ke China kani kedai ke ri India kabangi kum irit pat indigenous people kabangi la ban sim benta hagino pimla ban le kat bamon namar ya phi legit do Paidbah kata kedai ke message ke ba strong bagan IAP la phi le start la da phi le bian la da phi use kita ki gang jo phi kan mau ba la da jia ka jing yum snam hakata ka sing abu artrik go government kedai ban sim ni ka jing kit khle namar ba phi la pengkhen la pa yi an phi dai kinong snaan bat phi dai ro kinong pengkhen an kata kedai ke message ke ba Pulsen gaktin kajong gaktin nang way kajong no one is above the law and order. What hakali kinting